Yego, reka unsuze kandi nkwifurize gukomeza kugira ibihe byiza. Turi ku itariki 20 z'ukwezi kwa mbere 2026. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko rwafunze Dr Manirakiza Benjamin, umwarimu muri kaminuza ukurikiranyweho icyaha cyo gusambanya abana b'abakobwa abashukisha amafaranga. Ubutumwa bwa RIB bwo kuwa mbere tariki ya 19 Mutarama 2026, iperereza ry'ibanze rigaragaza ko mu bihe bitandukanye uyu mwarimu yagiye asambanya abana b'abakobwa batandukanye biga mu mashuri yisumbuye yo mu karere ka Bugesera abizeza amafaranga. RIB yavuze ko Dr Manirakiza Benjamin ubu afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Rwezamenyo mu gihe dosiye ye yamaze koherezwa mu bushinjacyaha. RIB yibukije abantu bose ko gusambanya umwana ari ukumuhemukira kuko bimwicira ubuzima bwe bw'ejo hazaza, bigira ingaruka ku muryango we ndetse n'umuryango nyarwanda muri rusange. Iti RIB irihanangiriza uwo ari we wese usambanya umwana ko ibyo bikorwa bitihanganirwa, kandi inasaba abana kwirinda ababashukisha amafaranga n'ibindi bintu bitandukanye bagamije kubashora mu busambanyi cyangwa ishimisha mubiri bibicira ubuzima. Icyaha cyo gusambanya umwana giteganwa n'itegeko ya 14 y'itegeko nomero 059/2023 ryo kuwa 4 z'ukwa 12 2023 rihindura itegeko nomero 68/2018 ryo kuwa 30 z'ukwa 8 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange, aho riteganya igifungo kuva ku myaka 20 ariko kitarenze imyaka 25. Byari byo, dukomeze kubana mu biganiro byacu biri imbere.